سي سمنو نافا السنمرا كراكوين تسيني ديوسانا الساقية إوا كان دنيني بلي أفريد نتلليون إذن الطوفسي 1871 مازال ذكس سي 1871 غير الساعة ديون وفريد وين قبايليين خاص ما يلتسوتا توثا كنت ثوفا أكنت ولا أكنت زمارة السوضة منو يلتسوتا تزرب باللي ثيل اللي تقبايليت شدنت ثيوث ما نكساس ثيل اللي تقبايليت أتوغال ذا شغلال كان أفريد تللي يخلالة نكمل ويخلال كرا العتاب كرا نسفلان أكو ديلان ذي القرن دوزقنا قاعدان مثلا في سماثين لان ويذ يراون يرانا يكشمو غليف غافي قبايلين تمورث سقميتا مورث وغال ذي الحبس إذ يقضع ووال ما روالينا كان ولاش تيكلي وين دي تمورث يكشميثن الشك قرناك ويسن ما مازال تفندق من نوغنا غفراناس ويسن مسلان سوينا كنا نقدش نغاهاث تسعة زقيتن ثقوذيا كويغا وين ديوث لا ستاتيستيك تمشطوحت كان ماشا انا مشي نس مقار ثاقي تفرات يورا وسلواي الباب ليون 14 تفرات تاقي غرانت 140 الف كمثلا دي لاباج تقبايلي تيفي الفيسبوك 114 الف ديك السن دي ثمور تقبايلي تيلان ثاقي ذلا داتا فيسبوك ماشي نو انا مشي نسك 80 دي 100 نوي ذي تيغران نوي ذي تباناك وين نتسارو ذوينك ونتفيلمي ذوينك ونقدش اثنان دي ثمور تقبايلي تيلان غاود نسوثر ما رافكش ممسخه من وين ثم دي ثاقيا اتقلوم سيون نتفوت ورجينا السبروم بلي ثمور تقبايليت يتوكرفن ذينا نكوني يثطف ثمور تقبايليت يتوهرسن غرنا غي في السرم ثمور تقبايليت يتوحرمن يذنا غي في الدم تشي ذوياض يرنا ولا شاكون وياض تجي قيمن ولاش حالا نكوني ندي في الدن ذاك راو ذا موسو تجمعت ذي كيمان اني مغنسن يلحون غفيوثن تكثي يتم قدرن يتم سفهمن ودي تراني ثغرين ام يون ومثال يقوم لنا نبلي غامنو غف قبايليت موسن دوكلارا وريت تزرار الزاد الا قد تزرم بلي ذي مياثن اني مغنسن كمضبرن يكزمرن مرسني هوي غاد نجرن فريد يما ننسن اكن تسالين اسم نسن ما شافرنا درنوني غال ننسن غير ويداك يرفدنا منو قبايلي يقيثني يساع السولين تقبايلي ثنيك يما ننسن ونيك وينك ويلان تجميلت مسنون نزورن سرثان دوي داك نسعى يتزانا زالت دوك اللي تجمات نسيدات وي ذاك قبلان سيا غير ذا اذرنا ضر غير ثفير كنا ذكرنا منو غير الساد وي ذاك يرنو نفوذ منو غنتيموننت تيثمينا غتروح الساقية غير ولا سديت للي إلا ذي الحبس الساقية ذا ميارو قران يرفع فرنن ثيرو منو تيثمينا غتروح ذي غنغر دحميمي غيت بشير يغي جانو سنة قعدان غتروح ذي غنغر يمدوكا لنا العزيز طاري اكتسنا ثنازور يوضنا نشطو حتى كراياكيا نسارا ما سنحلو. Mes chers amis, jamais nous n'aurions arraché l'éclatante déclaration d'indépendance sans la force du collectif, un collectif large, solide et résilient. Ces dernières semaines encore, certains adversaires ont tenté de nous réduire à une mouvance d'insulteurs comme ils déblatèrent. Leur objectif est clair, nous couper des compétences, discréditer notre combat politique et diplomatique et pousser la Kabylie vers la violence. À ce rythme, le régime algérien pourrait totalement leur dérouler le tapis rouge. En tout cas,
C'est peine perdue que de multiplier les manœuvres, les propagandes et les procès. En Kabylie comme à Paris, nous ne laisserons ni le pouvoir ni personne travestir ce qui constitue l'ADN de notre mouvement. Un mouvement politique, pacifique, qui avance avec des arguments, de la méthode et de la pédagogie. Mais face à une dictature totalitaire de surcroît, nous avons compris une chose essentielle. Ni les urnes, ni les réformettes, ni les suppliques ne font bouger les lignes. Il faut donc avoir le courage de se donner les moyens d'instaurer un véritable rapport de force, le courage d'explorer des options à la hauteur de la gravité de la situation et des enjeux. En tout cas, je vous le dis, sans détour, le gouvernement en préparation pour septembre s'appuiera sur un vivier exceptionnel. Le futur Premier ministre dispose déjà d'un cercle de compétences parmi les plus solides, composé de cadres et d'experts dans tous les domaines, et prêt à tous les efforts pour faire avancer notre cause. En dernier mot, mes chers amis, que nous soyons encartés ou non, restons soudés, restons unis, répondons à l'appel, chacun à notre manière, mais toujours dans le cadre pacifique. Depuis 1871, le chemin vers la liberté a connu des avancées et des reculs. Mais cette fois-ci sera la bonne, c'est notre conviction.